Mkungu elephant angihambi ngihamba nabantu abadala This is home run with Makeba PMP. Mawungibona we Makeba. This is home run with Makeba. Mawungibona we Makeba. Bekelela na widladla. This is home run with Makeba PMP. If ungibona shout outs bafethu memezigama Makeba we Makeba we Makeba. This is home run with Makeba PMP. Angithi uyangithola. Hola bafethu ngiphinde nginibingelele bafethu njengoba nazo sangihambi ngedwa angeke ngihambe ngedwa and ngiyohlala ngingahambi ngedwa ngihamba nabantu abadala nobaxolele behind the camera all the way from le eDubani nase Eastern Cape mina umpungu elephant umpungu Ndlovu bafethu ngiphuma le eNatal angithi ngithola peace ama respect angihambi ngedwa ngihamba nabantu abadala khona amajita engiwabonile lamajita ngifuna ukuringa nawo ngiwabuza ukuthi ekuse yini ayifunayo empilweni yawo wafuna ukushintsha ini angithi ngithola asibangene nje yami angihambi ngedwa ngihamba nabantu abadala gcwala nje yami showcase asibangene mfethu woza into engifuna ukubabuza yona nje oqala mfethu ukuthi why bethanda ubhiya kangaka angithi uyangithola awe hola nje yami ugrand azakhipha ube mocha kule ucola ngawe showcase ube grand izo face correct God bless you hola bafethu ani grand bafethu Makeba angihambi ngedwa ngihamba nabantu abadala akithi angithola mina kuMakeba ngaqala ngakuphi ngihlala mfetebza fethu tebza fethu uphuma va awuthetsa mrembolo uphuma khona kule strat lesi bathi secretary bed 336 1632 Mambiza nankumpela danko nje yami gcwala ngawe showcase azakhipha mfethu ungidlulele phambili angithi wangithola waza nje yami mfethu necamera ungasabi mfethu usondele eduzane mfethu basibone kahle angithi wangithola mfethu mina nguMakeba mfethu ngiphuma le Peter ama respect mfethu wabe khuluma noba la mfethu khuluma nofika mfethu ube 1632 la enziyani mfethu manje angithi wangithola ufunde khona la wakhulela khona ngikhulela la eThembisa mfethu ufunde la mfethu yonke into yami la eMambiza inspiration la eMambiza mfethu ingaba yakho mfethu ila eMakassar the promised land gcwala ngawe nje yami promised land awuyazi na kanjani ngidlulele phambili angithi wangithola nje yami mfethu noma ungavela ngathi awuveli nje ekamereni ngiyavela uyavela mina igama lami uLebo ngihlala khona la ekhoneni khona la ukhulele khona la eKasi ngikhulele khona la eKasi showcase nje yami uLebo bayisibongo Mthipha azakhipha nje yami God bless ne gcwala mfethu ngidlulele phambili nje yami mfethu great sweet mina igama King of Zimunda mara hayi abantu abangijwayele lokushini bangibiza ngomfundo yabo angibuya le ekhaya eShestaville ngithola uyazi hayi mfethu insizwa seDubani ngithola just ukuthi sisadukana eGoli uyazi kanye amayipeli kuphela amazinyo endoda yabo sithi sizozama impilo nje ngithola ngokuhlala nje ngihlala kuso sona leska sona lestrat kulomgwaqo lephezulu monyu manje la mfethu ufika kanjani la eGoli noma khona ifamily yakho vele khona yini mina ngazalela la eGoli mara ifamily isuka le ekhaya yabo ifamily iyo yeza la eGoli sizozama isimo sempilo yabo wasokuqhamuka thina vele yabo vele thina zalela la eGoli siphilela la eThembisa yabo ilokishi into zethu vele angithola ngakho siblomena la ekhoneni vele uyazi khipha nje yami ngidlulele phambili bafoza mfethu ugrand mfethu ngimnandi wena khala mfethu mfethu noma ungasala usubulala nje yami la vele sekuyawa mfethu uyazi bathi sport never kills a man a man kills a sport yebo izola ngawe nje ubani indlamu mina ngumeketsa uThiyama aka Magnet sure umayibuthe ke sizulu uyazi nje yami iyo miloyo nje wala mfethu okay nje mina ukhulele vele khona la eMakassar I was born and raised in Thembisa nje yami ngimambikeni nje yami mambikeni uyazi nje ngcwala ngawe king God bless uyazi na kanjani manje usho bese uyakhona ishow engiphusha uma ile show igama layo ihome run
Sure. Uyangithola nje yami. Sure. Bengingathanda ukuthi utshele umuntu obhekile lapha ekhaya ukuthi yini oyifisela impilo yakho enhle noyifisela ifamily yakho noma owake wayenzela umndeni wakho into enhle nje noma ngabe yini noma ngabe uvuka bagezela izitsha ukushaya ijaridi ukorobhe la korobha khona edladleni yabo nje noma ungenayo income kodwa wenza something ejardini sure ube nama choice sure mina ngaqala ukuthi vele ukuthi umkasana ukuthi uchange vele ukuthi basinika ipani yabona asina ipani la emkonti la hayi asisipani bafowethu kwamele basigaya isipani siphume yabo ilento ngingayivuma ukuthi vele nemndeni yethu izokhona ukuthi ibe grand yabona nami ngingathanda ukuthi ekhaya vele ngezi izinto ezigrand ukufana nokugardenyana izitshenyana yabo hayi vele hayi mina ngiphelela lapha uthi yami manje mfethu nje ukukhala ngesipali khona phela bona mfethu solhlaphe ufuna into kanti awuyifuni uyayibona leyo nto so ufuna umsebenzi kodwa awuyi ukufuna awunayo ngisho iCV angithola ma wena njami kupho ke wakuzama ukukhombisa ukuthi uyawufuna umsebenzi noma khona abantu oke wakhuluma nabo uthi njalo ngibheke phela ngalelo langa lelo makuqashwa lapha ayitholi njalo makunjalo ntanga ngalesikhathi lesinja yami ngiyavaya nyamaketa ntwana ngiyahamba mfethu kumayisando kuma-Greenstone kuma-Joburg ngibhizi ntwana ngifuna isipani hayi fela sitholakala mara ngesikhathi sitholakala nje angipheli themba ukuthi awupheli moya angipheli moya ngeke ngigive up manje uthi yami ngeke ngigive up manje uthi yami kwamele isipani sitholakala so sipana na kanjani yazi namanje sisasipana uyabona nawe uyaphusha isipani isipani sahlanganisa nje sahlanganisa la sihlanganisa khona nje nokuthi relax nje emakasana singenzi nix endoda senze at least inyana at least umphakathi ube grand mfethu ifamily phambili vele ifamily phambili nje yami ifamily kwamele nje yami ngiyabonga nje yami ngicwala ngawe nje yami into ngayithanda ukuthi yezakale la Mzansi nje yami bangadli bodwa la ade bangadli bodwa le phezulu yabona nathi basicabangele mfethu ipani azikho mfethu abajida abahleli emakhoneni khona thi khona uyazi awusemkasana mfethu ngiyabonga kakhulu nje yami ngiphinde ngibuyele kubafo mfethu udlula kanje mfethu khona ngizobuyela nakubafo hayi na stress nje yami mfethu awuyazi nje yami njengoba usuzwile ukuthi igama le show iHome Run noMageba PMB angithola angihambi ngedwa ngihamba nobaxolele behind the camera ngiyakuthola wena manini all the way from le Dubane lo mjito uphuma le Dubane kwaMashu mfethu kwa B awumkhaya ngiyangithola azakhipha nje manje obusuzwile mfethu ukuthi kahle kahle siphusha luphi uhlelo mfethu wena iziphi izinto oyifisela impilo yakho noma uyifisela ifamily yakho grand mfethu noma mhlawumbe usafuna ukuzenza ukuhamba kwesikhathi ngabe ikuphi lokho mina into engifisela umndeni wami ukuthuthuka Brian you understand bafisela impumelelo nje ukuthi nabo laba khona nje nalabo abangasekho namathongo ukuthi beqhenye ngami you understand ngivuse isibongo somndeni ntanga yangithola so manje into esikawathayo Brian ngizokutshela ivari akuthi aswachuna ama-chores azenza lezo zinto ukuthi bajabulise ngaloko kuncane esinako ngakho yazi ukuthi noma ungasebenzi ungenaso source of income egcineni nje ifamily eshi esanokusindeka kahle yabo esanokufila leyo pressure leyo ukuthi somehow feel ngathi nawe manje you're rebellion you understand because of the system yasifila ntanga system interested it's prolific you understand sonke la skill sinamatikology you understand ayukuthi manje siwafisa amathuba omsebenzi siyawafisa but into esikhawatheyo they like basifake to that mindset ukuthi sibone ngathi ukusebenza into necessary where else we need more entrepreneurs we need more people to create more black opportunities more black business local business angithola so that sizokwazi ukugana i-local economic so that sizokwazi ukwenza sizokwazi ukuthuthuka nathi sibe namathuba omsebenzi nathi sibe na something ukuthi siyakwazi ukuyipha like siyakwazi ukucontribute when it comes to ama-revenue and we-South Africa so that sizokwazi ukwenzani ukhuphula i-economy but well else ntanga nami ngathi yabheka nje
ama-local infrastructure, ama-government facility, akuna-maintenance, yonke into nje going sideways. The rich are getting richer, the poor are getting more poor. So there's nothing we can do about it. 370 angeke uzusupport ifamily. Yangithola ne-cosmetic nayo dog. Ayenzi lutho nje yangithola. Obvious ntanga ngizokwazi ukuthenga mfethu ama-don nani, ama-face mask nani ukuthi nami ngikwazi ukuthi mangiya ku-interview ngibe representable. Isuit iqala kumalini? Ukuthi ngibe formal ukuthi ngikwazi ukuthi nami ngingena ku-interview nje yangithola. Bonakala, understand? Somehow Joe, this is just a monopoly dog. Yangithola ukho la siya khona kanga ngathi la South Africa dog. Awungawari Njaya, keep on pushing, never give up. Fail pusha Joe. Just ukuthi nabantu abane-information nokuthi manje sithola ama-proper channel ukuthi khona into esingayenza ngempilo zethu nangesikhathi sisiqhubayo la elokishini abekho yena bayasincintsha lawo mani bayasincintsha lawo ma-opportunity dog. Ayibuhlungu leyo Njaya. Yangithola but either way ayina flop dog. Ngiyabuya kuwa ngiqedile Njaya. Sivulele la ngizolishanga angizwa ngithola. Njaya ngibuyele kuwe Njaya ungeza ngapha mfethu baveze kancane obafo mfethu bavele grand. Angizwa ngithola. Njaya njengoba usuzwile mfethu ukuthi igama le show yini mfethu le push uMakebi home run wena mfethu bayala kwi home run sibuza ama question ukuthi yini wena mfethu oyefisi kuyenzela ifamily yakho. Angizwa ngithola. Ya indaba le nto ufuna ukuyikhuluma cha izulu angisikhona kahle yabona. You can speak English my nigga, no problem. It's English. Ne. Mpeli. Khuluma iSpedi Njaya. Sure. Buwa. Okay, bu. Sure mfethu. Okay, ntho lore ke tlo bua boswaga kore boka se bokhaler loela wa tshwara mo re loela lona spana seo re phela re mema gore nthongwe lengwe wa ikopana dieni wa tshwara ka mo re blumleng ka wona mo mongwe tshwere certificate sa o felletse wa tshwara mara ona ntho dia ya boswaga wa tshwara so ntlo re diela family re no tshwara baile rothonyana thuslai ore ba khomanenyana something nyana mara enough. Okay manje mathi uNkulunkulu uyakupha umsebenzi namadlozi wakini mfethu wena yini ofisa uyenzela ifamily yakho ongayishintshe edladleni mathi uthola amandla ukuthi ushintshe something edladleni yini leyo leto gore nto lore nga change kwa ngano hayi ana mo hayi mo kasi sure kana shapa dladlanyana le nka betha maforum nyana at least nyane ho ketse nyana bantshwara gore umlomo nga khumane room ya abe sharp abe moja ongishelo tse dingwe di be sharp gore ngola ngawe Njaya no audi fokolo baraya ahlangane fokolo awungawari keep on praying God is there awona flow his with you don't worry my nigga everything is gonna be all right washo pop man ngola ngawe Njaya ngivulele phambili Njaya you heard the famous question on this show. What have you done for your family? And what do you wish to do for them? Mina mfethu ngifisa ukuthi umndeni wami mfethu ngikhuphule mfethu yabona. Vele ngiyazama lapho nalapho mfethu yabona njengeclever Makeba yabona. Mfethu. Into encane lo nayo mfethu yabona. Yabonga umndeni nawo mara mfethu angisho yaza ayikho enough leyo mfethu. Sifisa ukuyenza ongcono mfethu modern yabona nathi sibe abantu mfethu la kulempilo leyo mfethu yabamba mfethu hayi mfethu mina nginawo amazwi amabhaya yabo mara ilokho engakusho kuphela nje Okay hayi mfethu ngiyakuzwa mfethu hola bafethu ngiphinde nginibingelele again amajimbo singiringile nawo amajita ayifulela impilo egrand for ifuture angithwa ngithola nefamily yakho nemajiteni amajita azoba moja awahambo kodwa hamba nabantu abadala noNkulunkulu uzobabhekelela uBrakot akalahlani Njaya gcwala ngama ukuthi umbhekile lapha emakhaya nawe ququzeleka ufunde uthi abantu bayimisele ngani lifeini nawe uzophumelela ngibuyele kuNjaya injaya mhlawumbe bese sizophendula lo mbuzo ngicela ukubuza nje i-question yokugcina ngci emajiteni Njaya asibuyele ngapha emajiteni awe Njaya na indaba la ikhona mfowethu ngibuye la umuntu wesifazane a woman to you as a man umfazi umfazi ngifuna umfazi angazi not a woman in general nje
umuntu wesifazane ubaluleke ngani empilweni yakho? Empilweni yami ngokungizalela ingane. Ukungizalela ingane Iyona ndima nje enswe. Sure, jaya ungizalela ingane ngoba uyenzani ukhulisa ilegacy yami ngithi. Manje umzali into important la emhlabeni ngofana nokuthi umfazi umama wasendlini ukuzalila ngithi. Manje mina kimi hayi mfethu makangizalela ingane nje kuphela hayi. Ishayile jaya. Ngokuzala nje. Ngokuzala hayi lokho kunye hayi ngiyakhona ukuzenzela nje yami. Hayi nelayinga angeke afike. King angeke afike nje yami. Akaqualify yabo. Nanoma ngingasipani so hayi ngamphatha butepu. Yena ispaniseke ukuthi angizalela ingane nje. Phela hlala ekhaya. Into ebalulekile umfazi umama wasendlini. Yizo lapho. Usayibambe ngomthetho. Uyazi mngani wami Hayi ngicwala ngayo. ayikho ephala leyo ngale. Showcase. Othi khona. Ayikho. Yeah, angangizalela ingane nje ifuture, ingane ifuture. Ngiyangithola. That's why nathi sikhona la emhlabeni uyangithola. Siyingane sabo abafazi ngeke unganamfazi nokuzoba kanjani la emhlabeni. Bengeke ube green. So mina into ebalulekile kumfazi hayi nje yami. Angizalela ingane nje kuphela nje into engiyibongayo nje. Mfethu ngiyabonga kakhulu mahla amagama nemi. Balekile vele kuba nabantwana ama uyindoda. Ungabi indoda engenamntwana. Wona sokuthi isibongo sakho. Isibongo sakho cha ungavala umuzi. Cabanga bathi ufile uba mawufa bathi umalume kasibani bani yabona umalume ufuna bathi baba kalokatonika yangithola nolratonyana ngimbone nyana uthi hayi incosi yaka Brian le yabo hayi unje ondlule nje kuphela ngathi hayi. Mfethu ngidlulele phambili nje ngiyabonga. Ngicwala ngawe. Uyazi nami ngicwala ngawe wallahi yazi one piece. Ngiwasho Bob Marley wathi ufuna ipeace. One way. Ngicwala ngawe. Impintshe yami. Mfowethu njoba uzwile nje ukuthi umuntu wesifazane ubaluleke ngani kuwe njengomuntu wesilisa eSouth Africa. Ngabe unayo impendulo yalapho mfowethu? Mina ngasho nje bafo. Ngaphawula ngivele ngithi umuntu wesifazane obaluleke ngokuthi she's my greatest inspiration. Yangithola it is what gives me hope yangithola umuntu ukuthi manje yangiphusha understand bayastrive mfethu creation yethu understand yiwo abantu abasinikeza kahle future. So that's why ngithi umfazi umuntu wesifazane she's the greatest inspiration dog yangithola she gives life. Ngithola ngiyangithola phelela lapha indlovukazi nje sothi mfethu queen of the motherland. Understand yibo abasinika impilo nje so inspiration umfazi imboko ngoba not the way you understand mfethu basanokuphatha engeke situation bayindlile amanye ama situation ukuthi namawuthi angeke sikwazi ukuhandle. That's why ngisayile uswakathi bakafa bukhali understand. So sonke mfethu sibuya khona nje. Sibuya phakathi. Yabo so inzalo yazi wethu hayi. Balekile umuntu wesifazane. Ubaleke ngendlela ukuthi manje isimanga nje. uNkulunkulu wenza isimanga ngomuntu wesimanga. Ingakho uNkulunkulu adala umuntu wesifazane nowesilisa. Khona labantu bezobambana bakhona ukukhulisa something behlangene. Because a home without a woman is not a house without a woman is not a home, young son. So with a woman inside it's a home, don't you understand? So uma indoda uwedwa angeke uze wakho umuzi. Yabona so uma kunomfazi ngaphakathi yazini ikhaya. Akusaso umuzi uphenduka ikhaya yabo. So abafazi babalekile so much. Washo Bafethu ngiyabonga kakhulu nje yami ngicwala ngawo mahla amagama dog. Sibonga Showcase mfethu udlulele phambili Jini. Nja yami mfethu njoba uzwile kubaluleke ngani umuntu wesifazane empilweni yakho mfowethu uchaze ngesipage ayikho iflop into ebalulekile leyo language yakho iyona ebalulekile nothi ukhulume enye language angitsongithola hayi language yakho nje yami awuzini obalaneta mathamsadia important ayekho important never
Yo uthi umuntu osifazane nje ayakekho important. Akekho important. I reason yalokho nje yami. Gore motho mosadi a ka no hlomba le nna dilo di a tsamaya botse wa ba le gore fele a e fitlhe mo yena a nyakang one wa ntshwara a duma o mongwe mokgotsi yaka a fitlha mo ena mfethu a e fitlhisana kwa e nyakang wa ntshwara wa ba le gore o na no mongwe le yena wa style chess boy o ratantšha mabosi a ke re banenyana ba re kgatlha ke mabosi wa ntshwara kore ba rate letse kao fela kore le yena a ikemišetše gore o nyaka e mo lefaseng o na le bongwe ba rekiša ba rekiša ese bana ba bona fetho bona di se nne ke bolela ke ra ba important re no ba re no thušana fela mo la re bona gore e sejapaetsešhe motho mosadi wa nyake ya gausi wa ntshwara ya ngiyakuthola nje yami vele thina la kule show asijudge mfethu nawe i-opinion yakho lento sayirespecta umuntu wesifazane she's not important to you as a man. That's what you're saying. Yeah. Okay, you agree? Yeah, I agree. 100%. Ne, Showcase, do you want to get married one day? Married never. Ne. Ayidlulele phambili nesenja yami. Angiyakuzwa bafowethu ngene. So, njayami mfethu bayi. Njoba mfethu correct. Izinto zimonke. Siyancenga nje. Kahle kahle njayami nje uzwile for question. Umuntu wesifazane ubaluleke ngani empilweni yakho? Mfethu umuntu wesifazane kumina mfethu iphila mfethu yabona. Yeah, like through thick and thin umuntu wesifazane uyafuneka mfethu. Like awusiwe indoda awuphelelanga utata umuntu wesifazane mfethu. Cabanga so madala ukugile ungana one man imizeti yoba umadala onjani. Hayi baba uyosokola mfethu ukuthi yonke into kumele uzenzele and yazi nawe inhloko ihamba lo bayibiza like nentamo yayo inhloko ihamba nentamo yayo inhloko nje kijike kungena ntamo never umfazi intamo indoda inhloko yamsisisa mfethu mani umfazi yafuneka mfethu yebo manje kentini mfethu mani indoda enjani engenafazi hayi mawindoda amdinga umuntu wesifazane kodwa nizokhulisana mfethu mani nibe nekusasa mfethu nawe impilo yakho yazi yashintsha mawunomuntu wesifazane eceleni kwakho uya kude blind abantu besifazane bayakhana nakhona hayi noma ubani njoba ngisho mfethu abantu besifazane hayi uthi bonke ba right khona abangekho great khona abafunayo ukuthi bakulekelele ezitsotsi mfethu letsotsi yami ngifuna ukukhula nayo sibe na something good together uyangithola mfethu akakhe mfethu la emhlabeni abafazi bayafuneka bafethu ngaba sikho la without abafazi mfethu manje vele kuzoba iMother's Day manje manje kuzoba iMother's Day manje kwamele sobalekelela ngento nice butisi hayi ukuthi wenzele uma wakho kuphela even umama wakho nomama wesestratini mfethu uyangithola mfethu manje something good for the family for the community nje omama uyangithola njayami ngiyabonga kakhulu gcwala bafethu ngiyaqala mfethu makeke Showcase mfethu ngiyavalelisa machita ngiyabonga kakhulu bafethu ne mfethu angizange ngisakubona phela ma uvele wacrossa njayami ngisathi ngibhekile wona mfethu useyacrossa mfethu manje wena ngokwakho uphawula umuntu wesifazane ubaluleke ngani kuwe njayami awesona nyana mo rawarra na ke motho wa msadi o etsa jwang important ka mo ka totse ngata bona mfethu why avoid from tse ngata man di ngata ntso tseo yeah a ke khonne go explain mara di ngata ne o mention only one njayami a1 strong goal already awuna le majita never but what advise gore a re fa re mpambeng kunze motsolo go tshwara wena I want that's so Showcase ipelela la so awuna le mere at least khona ukuza right uyangithola
ehlisa mfethu kancane uyabona Uyayibona? ya ivari ya eva angicela ngawasivale nje yami ukuthi manje vele wahamba futhi sisale sasithola isikhathi sokuthi senze manje siyaphela le shanti sizovaleka nje yabo ngekudala shosho nje yami uNkulunkulu akubusise nje yami ne nawe akubusise nje yami God bless ne shosho showcase bafethu ngicela nithandane nibe ndawonye nibe imbumba ningalahlani manibambene kanje iyona into ebalekile leyo ngabe sekukhona ugijimisa omunye ngebhodlela le black label manje uthe wemacala wosala ngizokulimaza yayibona leyiwrong bafethu nibe grand ne showcase asivale le show njayamoza sivale first ngendlela correct amajita angikhulumelile first into ebalekile lifeini amajita afuna into emoja amajita ayamaza umuntu wesifazana ukuthi uyini empilweni angithiwa ngithola amajita afisa izinto right for the community amajita afuna isipani makuthi nawe khona ongalekelela ngakho lapha edladleni ungadonate mfethu usidonatele la silekelela abafowethu yazi kumnandi kanjani mfethu uthi uvusa inja yakho mfethu nayi olistanja yamqina ngale mdova enja yamna ujini mfethu qina ngalo jini enja yamna ijacket qina ngale jacket siyabhekelelana mawunamandla mfethu akungalanjwa kwamakhelwane wena usebenza ukhona yangithola kamakhelwane mawuthi baxakekile wena bhekelela njengomfethu angithiwa ngithola uNkulunkulu ugaye wena lamandla ukhombisa ukuthi ungakhona ukulekelela ungavali iminyango bhekelela nje yami kubalekile ukulekelela abanye abantu angithiwa ngithola asivale nje yami umageba angihambi ngedwa ngeke ngihambe ngedwa ngohlala engahambi ngedwa ngihamba nabantu abadala all the way from le eMkungundlovu PMB angihambi ngedwa ngihamba nobaxolele behind the camera ivale nje yami angithiwa ngithola